ukazao na fenomen imena Srbija. Svim nama je poznato to ime Srbija, ali malo ko zna i nasluđuje kako je to ime nastalo. Ako se pođe od najstarijeg slova i sunca, onda je to S slovo, prvo slovo sunca. R je prvo slovo rađanja i B je prvo slovo Boga. I dodao je sebe, što znači i ja, Srbija. Srb i ja. Znači sunce, rađanje, Bog i ja u tom svemu. Demnächst an der Ausfahrt 24 rechts abbiegen. An der Ausfahrt 24 rechts abbiegen. Danach sofort rechts fahren und der A20 folgen. Jetzt rechts abbiegen. Danach haben Sie das Ziel auf der linken Seite erreicht. Na osnovu mojih istraživanja dosadašnjih, tako reći i saznanja, da je u Evropi živo jedan te isti narod. Jer svih starosedeoca, države starosedeoca, imaju u svom imenu S slovo. I Nemci Sone, i Italijani Solo mio, i Francuzi, i Španci, i Englezi, ma nema ko da nema slovo S u svojoj državi. Šta to znači? Da smo nekada na samom početku svojih sporazumevanja, prije nego što je nastao neki jezik, svi istim slovom, odnosno istim glasom, krikom i šta znam, nazivali po suncu, odnosno dali suncu S, samo jedan glas S, koji se kasnije razvio u reč, pa iz reči u rečenice i na kraju i romane i naučna dela i tako dalje. Jezik je živ organizam koji se svakodnevno razvija i u kosmosu se otkrijaju nove zvezde, dobijaju nova imena, znači nije nešto konstantno. Konstantno je samo to prvo slovo i shvatiti da se i jezik, sporazumevanje razvija na takvom nivou kao što je nekada se čovjek razvijao u prirodi sa pogurenog hoda da bi došao na uspravan
da bi otkrio kad baci kamen, udari na kamen varnicu i shvatio da može male gromove da pravi, da bi se razvio do moderne tehnike kao što je let u vasionu, kao što je internet, smartfon i šta ti ja znam, kakvi se to dostignuća već nije došao, do kakvih dostignuća čovjek nije došao. Tako da, ako bi se počelo sve proučavati od prvog sporazumevanja, jer sporazumevanje je starije i od arheologije i od raznih nalaza, iskopina i tako dalje, jer čovjek se morao nekako sporazumevati. U početku možda nije uopšte bilo drugog sporazumevanja do mimikom, do gestikulacije, do mahanja rukom, ali kada bi člana jedne familije odnela zver zato što je bio okrenut, onda bi došlo i do krika. Znači do prvoga sporazumevanja međusobnih članova porodice, odnosno plemena kasnije, koje se raširilo na sva ostala plemena. Čovjek je učio jedan od drugoga i tako je od prvog krika nastalo prvo slovo. I to prvo slovo za sunce je kod svih naroda isto. Svi počinju svoje sunce sa istim slovom, odnosno sa S. Kao što sam rekao, i Njemci, Zone i Italijani, Sole i Francuzi i Španci, Portugalci, čak Norvežani. Znači, od tog samog početka sporazumevanja moramo istraživati našu prošlost i ako se stvarno udubimo u to, dođemo do saznanja da smo mi nekada svi ostali od istoga plemena i da su se kasnije stvorile veće plemene, veće plemene države, da su razne kulture nastajale sa raznim karakteristikama, što sad ne možemo više uporediti te države sa prvobitnim stanjem, kao što ništa ne možemo uporediti danas, što se danas dešava sa početnim razvojem čoveka, što se prije miliona i miliona godina desilo. Ukazao na fenomen imena Srbija. Svim nama je poznato to ime Srbija, ali malo ko zna i naslućuje kako je to ime nastalo. Ako se pođe od najstarijeg slova i sunca, onda je to S slovo prvo slovo sunca. R je prvo slovo rađanja i B je prvo slovo Boga. I dodao je sebe, što znači i ja, Srbija. Srb i ja. Znači sunce, rađanje, Bog i ja u tome svemu. To je malo i poetski, neko će reći, to je pretpostavka i tako dalje. Ako to misli da je to tako naivno, neka pokuša iz bilo kojeg imena u Evropi da konstruiše tu ime na taj način i neka dokaže da ima i drugih naroda koji se tako zove. E sad, jeste to za diskusiju, jer fali naučno istraživanje dubljega tipa, ali tu istu metodiku možemo primijeniti i kod Rusa. Samo što je kod njih redoslijed malo drugačiji. Znači, Rus
i ja. To znači rađanje u suncu. Veoma poetično zvoni, zvuči, ali i veoma ubedljivo. Ne nastaju ta imena tek tako. To su sva imena koja su imali neke simboliku i tako dalje. Možda će neko kazati, ali tada je to bilo davno i tako dalje, kasnije se to razvilo. Ne, ja sam mišljenja da je u stvari naša podsvest taj deo života koji je večan. Naš život je prolazan, ali postoji ta podsvest koja je večna. Ne bi tu ulazio u inkarnaciju i tako dalje, ali postoje izvesni dokazi koje čovjek ne može tek tako odbaciti i to me navodi da recimo naši sveci dobijali su nad glavom zlatnu okruglu ploču, simbol sunca, što im je što je nastalo usled toga da su većina tih jednostavnih ljudi misli da su oni nadareni, da su dobili deo snage sunca koje je bilo odgovorno za rad, za rod, za plod, za rađanje, za zimu, za hladnost, za kišu i tako dalje. I da su ti naši sveci iz svoje duboke prošlosti, podsvesti, tako reći, od prošlosti, jednostavno, kao što mnoge stvari mi nazivamo instinktom ili ga ne možemo objasniti kako to da dete zna čim se rodi da sisa. Mnoge stvari kažu mi to je instinkt, to mi je jako jeftino, jer u stvari je to dovođenje do podsvesti, do svesnog izražavanja, ali simbolično, tako da je to što je čovjek osjećao izrazio s tim što je sunce stavio svecu osobi toj koju je smatrao za veoma sposobnom, jakom, jedan krug, ploču, žute boje, ne crvene, ne zelene, ne plave, nego žute boje, što podsjeća isto na sunce. I sad, oko toga da nam sveci imaju taj simbol, ja ne znam kod koji sve još to naroda, izuzev koji su bili slične vere ili kao i mi nekada, da im sveci imaju te simbole. Rusi imaju isto, ruske ikone su slikane sve sa krugom, odnosno zlatnom pločom. Otakle mi te ideje. Ja ih jednostavno uzimam i dobijam iz podsvesti. Pogotovo mi dolaze u javnost izjutra, neki put i noću. I ovo rođenje u suncu, Rusija, i ja u tome svemu, sam jednostavno postavio svoje pitanje šta bi to moglo, kako bi koja zemlja mogla dati svoje ime, zbog čega, i neki razlog mora da bude. Ne daje se tek tako ni kućetu imena, a kamoli državi. Ne. I tako sam rođenje. I a šta može drugo nego a onda opet simbol sunca, rođenje u suncu i ja u tome svemu. Tu smo mi više nego braća sa Rusima. Tu imamo jednu zajedničku nit koja nas vodi u najdublju prošlost našeg srodstva i naše zajedništva. Ove druge sve države što su nastale kasnije, koje nemaju svoje ime, u svom imenu nemaju sunca, su deo tuđe kulture
deo osvajačkog naleta. Obično su to bile grupe od 200-300 konjanika bez žena koje su se na drakonskim metodama nametnule da bi uzimale svoje dažbine i svoje zakone namećale, i ko je hteo nešto postati u takvom društvu morao je učiti jezik novog osvajača. Tako da je genetski to isti narod, ali je kulturno krenuo u drugom smeru. Možda ne uvek dobrovoljno, neki put i dobrovoljno, to imamo i sada primjera, gde se asimilišu ljudi bez mnogo da razmišlje, pogotovo ovde o Zorbima kad je reč ili Srbima kad je reč. Oni su pali od Hitlera do danas sa 200.000 na negde 50.000. Zbog čega? Zbog toga što su privredni životni uslovi toliko oslabili da su se raštrkali kao i mi Srbi po celome svetu. Ako me pitaš kako je moguće da u Mađarskoj živi po Kljosovim istraživanjima više Slavena, odnosno Srba, ja kažem namjerno Srba, jer Slaveni su tek prije 600 godina došli zahvaljujući Vatikanu kao pojam. Znači, prije toga su bili Srbi, i ja kažem da su najstariji narod zato što im je početna reč države S. R, B, I, Ja, Srbija. Znači, to je najstariji pojam za jednu zajednicu. I sad, kako je onda to moguće bilo da u takvom moru, takozvani Slavena, nastanu Mađari i drugi narodi? Kažu obično da su ti narodi negde nestali, kao i u Libeku, da su negde nestali u Mađarskoj, ali u stvari šta se desilo tamo? Nekoliko stotina konjanika je krenulo avanturu, porobilo je selo po selo, teritoriju Mađarske i nametnulo svoje dažbine, svoj porez, svoju kulturu, privilegije, i ko je hteo nešto postati u takvom društvu morao je znati jezik osvajača. Šta to znači? To znači da su Mađari, Srbi ili Slaveni po Klosovu genetski, ali da imaju jednu drugu kulturu baš zbog toga. Sad, genetski su ostali zato što je ta grupa od možda 300-400 konjanika u najboljem godišnjem dobu morala se i ženiti jer su dolazili bez žena, drakonskim kaznama osvajali vlast, selo po selo, počinjavali sebi, i tako je nastala cela Mađarska, i kasnije su narodi, ti stari Sloveni, učili mađarski jezik da bi napredovali, prosperitet imali u toj državi gde su gospodari bili Mađari, odnosno neko malo mađarsko pleme. I sad ti Mađari koji su došli na konjima, bez žena, morali su se ženiti, što znači da čistih Mađara nema tamo u Mađarskoj, nego da je to izmešana populacija, i taj način vođenja rata nisu izmislili samo Mađari. To je, setimo se samo Vatikana, mala država, ali je uspela celu Latinsku Ameriku sa sasvim drugačijim jezikom, drugačijom kulturom da osvoji, i to je sad najveća katolička zemlja na svetu. Pa zašto? Isto je to se dešavalo i sa svim ostalima gradovima, kao što je Libek, recimo, koji je bio slavenski, koji dolazi od Ljubica, zbog toga što je
izgrađen na ušću dveju reka koje su se ljubile. Ljubilica se zvala po starom slovenskom, ali pošto su oni latinski C pretvorili u K, kasnije je to Ljubeka postala, ali zna se istorijski, i istorijska je činjenica da je Adolf III prije 800 godina, tu negde, osnovao Lübeck zato što je izgoreo. Slavenske kuće su bile od drveta, lako zapaljive, i nije slučaj da je i Rostok i bezbroj drugih gradova da su goreli. Novitet je u tome bio što su oni otvarali crkvena vrata od crkvi, od čvrstog kamena, i promovisali svoga Boga koji je bolji, milosrdniji, ko uđe u njihovu crkvu neće mu kuća goreti. I tako su te manjine ulazile prve, jer su im rekli ovo mora Slavena, to će vas pojesti, to su vam oni zapalili te kuće. I tako su došli Germani, odnosno Nemci, do vodećih položaja i razvijali tu svoju kulturu na genima slavenskog naroda. Ovo iza mene je grad Lübeck, nekada se zvala Ljubica, pa se to C pretvorilo u K, pa Ljubeka, ali to je 100% slavenski, odnosno srpski grad, jer prije 800 godina su živeli tu Slaveni u drvenim zgradama. Prije negde 800 godina je Adolf II od tvrđenja napravio, opasao grad, to ostrvo sa zidom koji ne gori, tako reći, od ciglje, i s tim je on nudio zaštitu kako narodu, tako i onima koji su pobegli u crkvu, ali prije svega treba znati da je u to vreme, prije 800 godina, Lübeck bio jedan od centara, jedan od važnijih trgovačkih centrala na severu Nemačke, na istočnoj obali Istočnog mora, i da su trgovali od Lübecka sa malim brodovima do Holandije, Engleske, pa sve do Rusije, odnosno Novgrada. Novgorod je bio tada, možda i sada, u Rusiji, ali u svakom tom brodiću nalazio se po jedan pristar, navodno da bi ukoliko neko umre na brodu ga mogao tamo. Šta je to pristar? Sveštenik? Pristar, pa to ti je pop. Sveštenik? Pop, da. I on je bio navodno najškolovaniji, znao je te jezike ukoliko je trebalo doći do tumačenja, što meni dolazi poprilično naivno, jer Novgorod i Ljubica su, tako reći, istog naroda i istoga jezika. Znači, zbog jezika nije on to bio. On je tu bio da bi crkva imala uvid u svaki trgovački posao. Tako da su oni tačno znali ko šta nosi, koliko šta nosi i koliko se s tim zarađuje. Tako da je to stvarno bio veliki centar, ali grad je zadržao posle ovoga Adolfovoga zida ime Ljubica, odnosno Ljubeka, jer pod tim imenom je bio i prije toga poznat, to nije trebalo smelo se nikako kvariti, iz privrednih, profitnih razloga, tako da i dan danas imamo mi taj Lübeck koji je pretežno sad protestantskog sveta, naseljen protestantskom svetu, a priča se da su
narodi, odnosno taj narod koji je starosedeoci negde nestali kad je izbio taj požar, ali po mojem oni nisu nigde nestali, oni su se jednostavno asimilisali baš zbog toga što su manjine kao što je nemačka, germanska manjina bila privilegovana, što im su se crkve nudile da kod njih traže svoju zaštitu i tako su razvili svoju kulturu. Znači, to nikako ne treba izgubiti iz vida da je Lübeck već 1000 godina, tako reći, trgovačka metropola bila i ostala je još uvek jedna vrsta trgovačke metropole. Tako da je nam i to jedan dokaz da su ovde nekada živeli po Krosovu Slaveni, po meni Srbi, jer Srb, kao što sam rekao, osnova Srb je sunce, rađanje Boga. Lübeck se nalazi na ušću dve reke, jedna se zove Trave, po travi, zato što su bili ogromni pašnjaci posle poplave, a druga se zove Vakenic. Sad to nisam još preispitivao zašto se ova Vakenic zove, ali to su bile te dve reke koje su se ljubili, po kojem je taj grad dobio svoje ime. Kad smo već pričali o Lübecku, reče i da pričamo o travi koja ga opasuje i čini od njega ostrvo, tako reći. Ona se uliva trave od Travemünde, to je iza onoga brega. Znači, ovo je još sve ušće Drave, odnosno Trave, po našem Drave. Ispravnije je Trava, jer to je verovatno zbog toga što je posle poplava bujala trava i onda su išli tu na pašu u ta vremena sa svojom stokom i zvali taj deo Trave. I tako je dobilo verovatno to ta Trava ime. I sad smo mi na 1000 kilometara od naše Trave, odnosno Drave, udaljeni i nailazimo na reku Travu. Što Trava je verovatno ispravnije. I imamo takih bezbrojnih primjera. Znači, nekadašnji starosedeoci su bili isti narod, istog jezika, koji je pripremio milom ili silom tuđu kulturu i asimilovao se, što do današnjeg dana se pokazuje iz privrednih razloga da se ljudi sele i asimiluju u druge, posle 2 generacije već ne znaju ko su, ni šta su, ni odakle su im predsti. Ali Lübeck je moja druga domovina, ja je tako doživljavam, jer ne samo da je Lübeck u originalu Ljubica i da je trava na kojoj se on zasnovao, reka isto srpskog imena, tako da je to još jedan dokaz, kao što je i Bremen, kojeg znaju po fudbalskom klubu Bremen, što znači breme, svako nosi svoje breme, tako je i to breme dobilo ime po Bremenu, jer tamo je i luka za teret, znači teretna luka, Bremenhafen. Ali to nije nimalo naivno tvrditi da Lübeck nije srpski grad, jer on je genetički srpski, samo je na njemu narod preuzeo drugu kulturu, kao što su to nestali, šta znam, drugi narodi poput Vikinga, negde su nestali kao ne zna se gde su, ali jedina mogućnost koju ja vidim prilikom sam uočio, prilikom proučavanja toga svega, da su bez oružja crkve, odnosno Vatikan, da je otvarao svoja crkvena vrata i nudio zaštitu manjinama ili ugroženima, kojima je skoro nego manje i koji su bili ugroženi, i shvatili da je njihov Bog vatikanski bolji od njihovog i tako su prešli nečujno u jedno drugo društvo,
ali ostali su genetski isti. To se desilo i kod nas najverovatnije sa Ilirima. Oni su kao nestali, tvrdi se nisu ni postojali, ali to je bio narod koji je na isti taj ili sličan perfidan način. Za Vatikan znamo da je mala država, znači ona je mogla postati najveća religija sveta samo na ono što se kaže lukavost i prevaru. Ovoga dana kojeg smo utrošili o priči o Lübecku, Srbima i mnogim drugim stvarima, da to nije neka šala, dokazuju i moje do sada 2 knjige, Tragom Srba 1 i Tragom Srba 2, a i pred štampom je i o Srbima kao niko do sada u svetu. I tu se iznose u toj sljedećoj knjigi toliko bitne stvari, naravno po mojem subjektivnom nahođenju, osjećaju, da sam morao napisati tu knjigu. I ona u stvari radi o proučava prvobitno sporazumevanje ljudskog roda, kako se prvobitan čovjek sporazumevao, ne ovo o lingvistici, o jezicima, o akademskoj nauci, zonder jednostavno o faktima koje do sada nauka nije uzimala u obzir. I tom prilikom sam im podneo molbu ministarstvu da se otvori jedna nova rubrika, jedna nova nauka, proučavanje jedne nove nauke, jer ko prouči tu nauku, pročita moje knjige, shvatit će koliko je to ozbiljna stvar i shvatit će da je istina jedini način za rješavanje problema. Na neistinama se ne može nikada doći do konačnih rješenja. Za svaku istinu je potrebna temeljita analiza na naučnim osnovama. To je toliko opširno da nisam mogao to sve obraditi, pa molim i ministarstvo da mi pomogne u tome smislu, što bi osnovali jednu nauku koja bi se bavila prvobitnim sporazumevanjem ljudi od nemuštog jezika do mimike, do prvoga krika, slova, reči, rečenica i, kako vidimo, jezik je živo biće, dolaze nova otkrića, nova imena su potrebna, ali tu sistematiku bi trebalo početi od početka. Ovako, za sada smo u toj nauci, lingvistici, čardak ni na nebu ni na zemlji. Zainteresovan za ove moje knjige može ih naručiti preko moje lične e-mail adrese ili stupiti u kontakt preko Facebooka i dogovoriti se o dostavi knjiga i o ceni.